Karbi Cultural Society amahang githek ani alilalon pen katalon. Manjalong Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited pen Chitranola katikia biri pang thek theatum me kai chok. Ingdeng kithom tapat resonim so ching thuramai alila champion katalon. Kardom neli Karbi prime time birta thanbang samijuna litimungpi non birta angton pen arju iktha. Karbi Cultural Society ingdeng plike prakithom amahang thek ani alelalon pen cases asahem tarlang solong arkoi phai thom kep ani katalon birta kat news sahamalong birta nang pele. Karbi akhaya jutang kapangrum kapajit hangapan claim bom wang bom pen pining an ningkan plike pra kithom aningkan nang choklo. Laso hut non nang kileji Karbi Youth Festival 46 angdeng along Klar at Klar Borben katalon ponjia pan si jasemet pet pen sisik chidang pon pen non an pan proxy cap an sisik pontang lupusi kese samai pu Chandra Singh pen pachini. Karbi jutang asong akemang lagala hello Karbi akhe jutang kapangrum kapacethang lapan kan thur pon asaya music dengpon mo bang bompen peneng an bang aplikar ka thamang deng anang dela lapen peneng labang so aplikar ka thamang deng Karbi jutang asong bang ka thegan ka talon pon thut samet pet non ke wangji aplikar ka thamang deng Karbi sorong aje klar epen pachun pon je panjini litum singwa jinsa kan di pon lo pen non an diri kama mai hin kan stami kisi ke dang pon 70% asong ke tang asong si thaglong la pen Karbi anglong autonomous council ke do an si em jenglok Karbi ang khelong ke do an khayam phasong nang charap nang chetodum ni tum si thaglong la pen ni ngarong me alam binong basi ke bang jelang apor hutala sonyong si ka chetodu pulutang te pirthe sining ruditik an Karbi khe jutang reng bom ji pu ni chipon basi jutsi kado gawe Karbi khe jutang ka cheng honarat anapan ni Karbi jutang asong ami khua diri ka non nang ke leji thangthang ji klokrap poben krisip kepan likebra thawang den Karbi juturong aje karcho batalon pon hut alira cham nang ke pidun pen chenglok asom tinamo yakong horang nang charap nang chitu dunji apan nili himpen kado e ban chikur chotarang pon kedam tang likebra pho arong aje pen peneng ha ka chepre ke bang han peneng bang ke da Karbi people holes mate Karbi jutang hem tun piang kangar lo isi kithir thip pinang an ice cream deng pon lo la Karbi anglo autonomous council CM akai tilura mo hanga ka bor ipen pinang an get pen chenglok to war pen chenglok boundary wall an staminon kimrang pon bombo la bangke isi ka chepre ke thetando si mili puthot Karbi anglong autonomous council CM chenglok alang libon klama rap ajir puji bi ka dokwe paneli limpen ning kang sama ka dom pajir thu no namat ke theglong la hano Norway pen bela pinuro sopi wangi labang ke Karbi people hus ka parjap cheng hut non ke dobom hala sing jeng chatai hala so MP theater la bang so concept nang ke piduna bang salang khani tu ka chang pon do nalang di banji pu a concept nang chipi alo tenan para bang ke nilitum jasame pet aluhi sar po binong bang ke da Karbi anglong ton mas council CM apan nilitum chang pon Manja Police Station ki parlo Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited pen NH36 kacheleng atwar piakong Chitronola karchea biri pang thek the awat ka ve atum meki kai pichok abirta nonjong birta nangle Manjalong Assam Hills Small Industry Development Corporation Limited pen Chitronola katikia biri along adap apor pang thek the awat ka ve atum meki kai chok Chitronola katiki thebia dak mecho etlo Chitronola abiri meki kai pen sikalak phosu se akhia dat na hok lo pusi chinidun kacheleng tuar pia kung along Chitronola katiki pen atungarai ki doang munidatum pinangan sai chungda tunlong lo la sojok kireng dunatum ta dolo la pen la sobiri tuar pia kung ki do pen kilanga bolonta do ilo sita arkoi ni phai thom ke bani adap apor bang hini pang thek ot kilang no tum me kai pichok pusi birta ripton long
Jutang rong supi taralang solong plike pratrok ang deng Karbi rosunim so rong aje aparman hamren kikim kirangasai pangcheng bomason si theklong. Karbi jutang jubat lunkan pinding sumpot kapangcho kabirti kirai komla pen pirthe adang kapachethang jiapan akimang pen Karbi jutang asong mati KCS pen kapangcheng Karbi rosunim so rong aje pining ningkan plike pratrok kelelo. Parokri sirke pratrok sirke prapli aningkan pen diputar lang soalong kapang sir Karbi risonim sorong aji kapachunjia pan hamren hehui kimrang pon bomlo taralang sorong aji along klaman dipu pen krong pliatuar donwari kilan ahem pulat ahamren pen chenglok ason ahamren kimrang pon ason si theklong kangthir et arong aji anong kapadojia pan akitera hormu kewaradim cek jintak pen chi busi cisik cedang Difu club along arkoi thom kep ani tabletop exercise padosi mi lang la pen chigli ke wang hut munit apran ki pe jog jia phan pura kachisik mek san chom mai pado Karbi Anglong District Disaster Management Authority along Assam State Disaster Management Authority atum cherap dunsi dipurong supi along arkoi coroner kep ani pen kapang cheng Karbi Anglong District Emergency Management Exercise isia jai mek tabletop exercise la so thepia lampen Difu club along padosi arkoi thom kep praisia ni Kitoji field drill upon the six chedang pon. Collaborate and augment our resources. We can say only thing we need to know who has what. अगर उनको फर्दर एडवांस मेडिकल केयर के लिए दूसरे हॉस्पिटल भेजना होगा तो एम्बुलेंस के जरिए हम उनको वहाँ से भेज सकते हैं Chikli lang kithe tomon kithe la pen me pen kosom si kisung ki po pen kaching right thek jia pan Guwahati pen kiwang Assam State Disaster Management Authority la pen UNICEF asai po atum si aseke amualong seke pipon West Karbi Anglong Amri constituency ki parlo ki damtang ni phaing coroner kep ani pen ni phai thom kep ani an ni thoma bah organic grower committee swipe and patir piponsi Spice Board India Ministry of Commerce and Industry Gulf of India under Pradhan Mantri Gosar Vikas Yojana pen kosonsi thesere pen chenglok prek jam arong ki ekarche ah or kasalam la pen ali ki padu thekjia phan pen angpata kosonsi ho or kasalam nangji mala hai asiki ki pia birta amri ha wara pherang ke pen birta nang pale labang so se ki padu along North East Region Spice Board Officer in charge Dharmendra Das Basic Agrotech Private Limited pen Managing Director Nawajoti Mahanta Spice Board Assistant Director Anand Barman Spice Board Agriculture Demonstrator Jayanta Kumar Barman lapen Spice Extension Trainee Somnath Boro lason si bang so se ki PGA phan ke patir piatum Reverend Francis Maslai SGB Bedware Kim Dait Mike Ramsa Rongasar Bimor Kramsa lapen bang pukep susiara datum cetong dun nithom an se ki pialong amriha warkido pinang an rongara datum cetong dun si mesen pen se ki endun long alam chini dun वर्मा है मैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पाइसेस बोर्ड गुवाहाटी का हूँ एक्चुअली हम लोग का कार्बी आंगलोंग में ये फर्स्ट ये आरपीएल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ने कंडक्ट किया है तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स आउट हियर तो ये एक रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोग को ये PMKVY का अंडर में है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर में है तो स्पाइसेस बोर्ड ऑल इंडिया में ये प्रोग्राम कर रहा है सिर्फ आसाम में नहीं पूरा इंडिया का सारा स्टेट में हम लोग ये आरपीएल प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये मैं चाहूँगा कि यहाँ का जितना सारा फार्मर लोग ट्रेनिंग लिया है ये जिस ट्रेनिंग लेने का जो आगे लेके जाएं वो लोग वो अपना डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करें हम लोग यहाँ में ऑर्गेनिक ग्रोअर के ऊपर में ट्रेनिंग लिया है तो वो लोग मैं चाहूँगा कि वो लोग ये ऑर्गेनिक ग्रोइंग यहाँ में जैसे हम लोग को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ऑर्गेनिक का ऊपर में वो हो रहा है खेती कर रहे हैं फार्मर लोग तो ये चीज़ को वो लोग और अच्छी तरीके से जो हम लोग ने सिखाया है तो उसको ऑर्गेनिकली वो लोग वो आगे लेके जाएं थैंक यू Number 9 Amreng constituency arlo Meghalaya ahoy dai sap kido tapat risonim so chingthur asong pen ingdeng kithom tapat risonim so chingthur amai
arkoi ni phaing coroner kep ani alilalon pen tapat pathua kram along katalon na birda phirang ke hundur kropen birta nang pele song dun mai phu reming son phang cho pen mai chipahem phu sirat amai pi mate chithan chimung chipere chiphaleng ajai mek paman pon maya long alhisa puaman pen Richardson Hanse Border Board Chairman Karbi Autonomous Council Augustine Hanse Block Chairman Mohan Rongpi Rapchun Bang KSA Hamren Head Branch Nivel Phangchok Handuli Rongpang Bong Lams Vice President Paul Crow Rongpang Bong DBS Principal Planning Rong Hi Congress Monder Committee Member Pendanglok Tapat Arong Asar Pen Bang Hini Atum Chetong Dun Tapat Risonim So Chingtura Song Pen Chun Bang Harbo Monteron Pen Kopia Potsi Bang So Ingdengi Thom Tapat Risonim So Chingtura Mai Kepaman Nang Kokalam Te Kachetong Dun Aradapan Mai Kepa Alam Te Kijaya Hut Than Pachini Pon Alang Lipen Kaningja Tengke Rong Alo Kachali Anathu Kapaprang Dun Jia Pan Chithan Chipare Lapen Lang He Lang Pleng Towar Hembrit Kido Kitha Kapang Tirasai Kideng Pon Jia Pan Lasi Ovi Chingthuro Nang Rong Rup Peklarlo Nang Kuate PNC Nang Klem Bom Bang Bom Lu Pusining J Mai Long Kachop Hal Hisar Pola Pen Kithe Kidinga Tumpen Pinang An Radapan Pere Peleng Tekangsi Mai Pajut Pon Radamai Pitang Det Ason Kapatua Son Pado Pon Tulapen Ajo Lun Kana Malin Kipaman Pon Jia Pan Ingdeng Kithom Tapat Risonim So Amai Katalon Mesen Pen Pachun Pon The children of today is the future of tomorrow. Pinya usumar tuma bangke pendat ayel tuma future. So nasasi ini tundak isi a society isi a hey ba isi a rom ang turpone blute jase wikimia tuma bang cipitupon nangi kenan sok. Jura puson na sintak bangke lau wikimia tu nunda tapat risulim so Chingthura Mai alang itu kijong pon amuntu mepiko lapen aku lapan solo kacera dunia pakai nilitung kado bianta dak bolidun ponange Deposit Bora SDO PWD Rongpang Bong Division Lapen Rimi Bordoloi UDA SE Hamren Atumaphan Saiki Claim Arta Kijut Ajok Kachipati Ajaimek Kedeng PWD Rongpang Bong Division Sub Divisional Officer Deposit Bora Alangli Saiki Claim Arta Jutsi Arkoini Phaithom Kebani Superintendent Engineer Saihem Hamren Long Department Ahin Pen Kachipati Ajaimek Pado Lasta Hut Superintendent Engineer Saihem Long UDA Claim Bang P Rimi Bordoloi Sitami Saiki Claim Arta Jutsi Alang Lipanta Chipadi Padupon Superintendent Engineer Kogen Pegu Pen Mai Chipahem Pupon Se PWD Chukamar Ong Duatum Chetong Dun Laso Along Pinangan a contractor atum ta Chetong Dun Si Chupadi Dun Deposit Bora Lapen Rimi Bordoloi atum Saiki Claim Isek Taot Adur Pendang Loki Claim Kidam Anta Methanga Sai Chimon E Lapen Chipachun Peme Pusi Saiki Claim Rapen atum Pen Kachikimo Pado Hamren Rong Supipen Pirangke Hundor Krupen Nang Kilo Birta Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention ningkan esek amaipi arkoi ni phai ingkoi rasir kep ani pen pangchengsi arkoi tham kep ani an field office campus dipurong chingri along insam jin pen kepechuna berta kat news along berta nangle suri hini re ingkoi ningkan abha Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention ningkan esek amaipi dipurong chingri field campus along arkoi ni phai ingkoi rasir kep ani pen ni phai tham kep ani an mesen pen jaimek kepeman Elder Reuben Taropen Mai Chipahem Puponsi give thanks to the Lord. Kuathe PNC at the Porpai Cape a Porpen worship service Cheng Ponsi Pastor Ti Thango Lian Pen Anamalam Thanpon. Lapen bangsu panel na hosti Cheng. Pai kalam sekon lapen. So ita na sab ko. Duna lang padile. Ani kulta ke wa Reverend ni Karbi Anglong sa kami alam ning kan ano na school ke master. Plan ko la mo habar kalian ro. Wontame patmi ta bai thong long alam. Ani pen jok lang ni. Hello, isum. May dia lalai. Kapten bang, kalau isum pun ada. Jadi long deh.
tak katuk kabe ini tu markuang bang itu an kabe lesen prinsip long so so conference program labang so conference long cetong la katuk kabe montri subject do labang fellowship bang balik sian do karya noang bang lolo la penampan na kalen along open ke bang do la kuma ben ke bang do nanti ini tu Karbi tanpa sebab ini tu non BBC menunjukkan tiga perkara berjalan dengan polisi non lah seperti yang melong abang ke ini tu executive secretary lepas ke general secretary itu manager pun Reverend Tipa Manglo lepas ke director of ministry Reverend Esman dalam itu sila bangsa mesek lam anam lam terpanjat kapon. Soalnya kan non lah kalkulasi pun abang ke kemasan bang. Laki dah ini tu non ke Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention Executive Committee. Belum kita cakap tiap kali bang ke Hill Central Working Committee pour members organizing. Non malam so porapan birta moing ton pek senang. Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputat birta along Wangtulo. Karbi Anglong along Hills People Union akimi asong amahang patheksi may pukong chunbang lapen ason arpu kecipek pona birta song kimia kong chunbang pen nilitumalong birta nang pali. Ratchari Hampang Kalia Song Hills People Union Take Pen HPU po amen irsi Karbi Anglong along nonjong akimia song amahang pathek pon. Song pen nilitumalong lam kido pen birta nang kilo atengki MSC Barim Verson Crew pen kacipahem po along si Hills People Union kisengalam ciparai lapen welcome teron apan maipu MSC Barim Chandra Singh Rong hangapan kong chunbang Martin Timung apan pacun maipu Samson terang apan dun maipu arpu peksi HPU asong kimi arpu cepek Tiripi asong along long sing bay MSC Barim por sing rong pi Media Hanse Monasteron Living Timung EM Barim sar imbe MSC Barim Verson Crow atumapan ason arpu pek si bangkri si kibang pu mate executive member arpu pek pon pusi song pacitak alualong sung pon thu Sarubathar MSC constituency ki parlo tokolang solang sunalong arkoi ni phaing ko sirke pani EM Jagat Singh Ingti kahumridam Sarupathar MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Jagat Singh Ingti tokolang sun along kahumri padodam EM Ingti pen kahumri damahut tokolang sun alang sun adung kedo arong raratum pen mai ta padotika maya long prapjin pen labang so alang sun kapamat na pen adung araya long sidame kacing thurasaya mokideng ponjia puthak ta maya long jai tekang tokolang sun alang sun kahumri dam pen nang kachiri thuahut irrigation na sai kam pen kiklem pon bom atima long ta kilang chari padodam Karbi Prime Time ang kelapon sa kang ton po iklo, dumit hakmi, kurwang tu.